Siyabingelela njengemthombeni media. Ungakhohlwa ukuya laphana ku-YouTube ufike usubscribe uzothola zonke izindaba esuke siyifakile. Ngokunjalo ungakhohlwa ezikundleni zokuxhumana ufike futhi usilandele nakhona Mthombeni Media. Nina besilo siyakhuleka sekusuke umsindo ngodaba olufaka noma sithi olithinta uMax Makhanye waziwa kakhulu ku TikTok lapho efake khona noma ekhuluma inkulumo ethinta isilo saZulu misizulu kaZulu zwelithini lapho uMax kuningi bekade kudikide veza ukuthi nokubeka kwesilo kubekwe ngendlela okungekona. Kanti futhi ngakolunye uhlangothi kuvelile ukuthi uMax inkulumo ethinta isilo akukona okokuqala eyikhuluma. Amakhosi kanye nabantwana basendlunkulu nabakhona endlunkulu qobo le ndaba ayibaphethe kahle. Kuningi nje okwenzakalayo le video esikundleni zokuxhumana isuse okukhulu ukukhuluma. Nina besilo sizoyifaka iclip yakhe uMax ezikhulumela sizwe ngale nkulumo. Yindaba uMisizulu Makhanya uthi akaqualify ukuhlala esihlalweni. Nansi impendulo, uMisizulu uzalwa isibeletho esingcolileyo. Isibeletho sikabani? Isibeletho sikaMntana weNkosi uMantombi Dlamini oqhamuka ebukhosini baseSwatini. UMdlokombane ingonyama yebuza nje ukhothama nje uMdlokombane lelo qiniso beselazi beselifikile kuye bese iqediwe futhi neprocess yokulungiswa kwalo. uMntana weNkosi ulala nje ukhothama nje ubelazi lelo qiniso elokuthi akakwazi ukuzala inkosi futhi beselenziwe nesiko lokuthi esibelethweni sakhe ufakwe enye yamadodana kaMdlokombane angawazali biological. Kodwa ukuze kube nenkosi kwaZulu uma kwebuza ingonyama uMdlokombane kwakumele kube nesiko elenziwayo. Enziwa-ke ama-meetings after iqiniso lifikile kuMdlokombane elokuthi wadayiselwa ingulubisi esakeni ngokulobola uMntana weNkosi uMantombi Dlamini. Kwabe sekwenziwa ama-meeting ukuthi lelo phutha lizolungiswa kanjani na. Ayemabili ama-options akwaqhamuka nawo ekwangalungiswa ngawo lelo phutha. Kwakumele uMdlokombane akhethe i-option eyodwa. Oqala umbono kwabo ukuthi uMdlokombane akaphinde futhi akhethe khona esigodlweni eSwatini ebukhosini akhethe enye intokazi ayilethe kaZulu izozala inkosi. Akakuvumanga lokho uMdlokombane ukwenza ngoba wayengesenalo ithemba lokuthi angeke futhi aphinde adayiselwe enye ingulubisi esakeni. Ilapho uMdlokombane wabe sekhetha u-option number 2 wokuthi akukhethwe enye yamadodana akhe okuyiyona endala bese kwenziwa isiko lokuthi ifakwe esibelethweni sikaMntana weNkosi. Yena lo onesibeletho esingcolile akwenziwe isiko lokuthi akukhethwe madodaneni esendeni likaMdlokombane ebese ifakwa leyo ndodana ngokosiko. Ngoba biological uMntana weNkosi uhlulekile ukuzala inkosi, hayi ngoba ezenze yena ngenxa yamanyala azaleke kuwo ngenxa yomndeni wakhe nabazali bakhe. Uhlulekile ukuletha inkosi kwaZulu. Kwabe sekwenziwa-ke isiko nakhona lelo siko uMdlokombane wayehlonipha yena uMntana weNkosi emhlonipha emdabukela. Wathi okungcono akwenziwe isiko thizeni lokuthi akufakwe enye yamadodana ami i-introduce esibelethweni sikaMntana weNkosi ukuze kuzoba yiyo leyo ndodana eyoba inkosi. Nangempela-ke kwavunyelwana ngo-Elothi yenziwa lelo siko lelo kwathathwa umntwana uZonda Magwala wayiswa eSwatini kwayokwenziwa isiko lokufakwa kwakhe esibelethweni sikaMntana weNkosi ukuze ezoba inkosi.
ngicela ukukuphinda ke lokho ngithi mina lenziwa isiko elalichazwe ukuthi nansi inkosi abaseswatini abasesigodlweni saseSwatini bayakwazi lokho lenziwa yibo lelo siko lelo ngoba ibone kwakumele balungise iphutha lenkohlakalo yokudayisela umdlokombani ngulubisi esakeni iliblo lophutha makhanya elenziwa ubukhosi baseSwatini na uchaza ukuthini mawuthi ebukhosini baseSwatini indlunkulu yakwaZulu yadayiselwa ingulubisi esakeni ngokuthi inikezwe umntana enkosi uMantombi Dlamini na usho ukuthini ngaloko na ubhuti wasesigodlweni eSwatini walala nosisi wakhe ukuze kuzaleke umntana enkosi uMantombi asiqhubekeni kwasuka indodana yalala nendodakazi kwazalwa umntana enkosi uMantombi Dlamini uyayiva ke ngokho amaqiniso lawa eningawazi izulu enye into ungayikhuluma uyidefend uzume ngomlenze owodwa kanti wenziwa ongazi ubhuti noma indodana ezala umntana enkosi kanye nonina ngamntana enkosi bayalamana bandawonye ingakho umntana enkosi akanakho komalume ngoba uma kamntana enkosi nobaba wakhe balamana kanje lelo ke kwaba ichilo kwaba ihlazo ela disqualifya isibeletho samntana enkosi ekutheni singakhiqiza noma singazala inkosi ake ngikuphinde lokho isibeletho sikaMantombi Dlamini umntana enkosi ozala uMisizulu already besingcolile sizala uMisizulu nje impilo yaso yonke singcolile ingakho uMisizulu engaqualify ukuba inkosi ngoba uzalwa umama ozalwa ngamanyala lento ayidingi ama-emotions ayidingi ukuthi ube umuntu osohlangothini oluthile kudinga nje ukuthi ube umuntu ozwana neqiniso umntana uLokhuze umntana enkosi uMantombi Dlamini owunina kaMisizulu uzalwe ngamanyala lokho kumenza abe ngongcolileyo makukhulunywa ngobukhosi ingakho ke uma ngabe litholakala leliqiniso zembuleka izinqe ngaleli qiniso ubukhosi baseSwatini babesebenza indlela zokuxolisa noma zokubuyisana kanye nobukhosi bukaZulu baxolisa kumdlokombane ulala nje umdlokombane kwase kuxolelwene ekuxolelaneni kwabo kwase kwenziwa isiko lokuthi nansi option ekungalungiswa ngayo leli iphutha ngoba uoption number 1 umntwana ingonyama umdlokombane ayiwamkelanga owawuthi akaphinde akhethe enye intombi esigodlweni noma ebukhosini baseSwatini akakwamkelanga lokho umdlokombane kwase kuqhamukwa necebo lokuthi nasi isintu akuthathwe enye yamadodana akhe ifakwe ngokwesiko esiswini noma esibelethweni sikamntana enkosi ngalokho ke uZulu uyobe sewubuyelwa yithemba lokuthi sewunayo inkosi ngoba inkosi izalwa yigazi lobukhosi ingakho ke umntwana uZonda Amagwala uSimakade samakhosi wafakwa esibelethweni somntana enkosi ukuze ezoba inkosi akaqualify kanjalo kuMisizulu usuyezwa ke Zulu
isibeletho biologically esizala umisizulu asiqualify ngokobukhosi ukuzala inkosi singcolile siqhamuke ngamanyala isibeletho esizala umisizulu siqhamuke emanyaleni noma sizaleke emanyaleni. Umntana enkosi uzalwe ngamanyala. Siyabona lokhu kwakho umisizulu ukuthi vele uyahluleka uyisidakwa udla ama drugs ujahwa yifebe siyakubona lokho nokuthi naye waphinda futhi leyo mistake yokulala nosisi wakhe wazala ingane siyakubona konke lokho sakhuluma nje ngesibeletho aphuma kuso ukuthi sona nje sisodwa kwaZulu kulichilo ukulala nodadewethu.